Di çarçovaya xebat û çavderiyên xwe yên li mekanê bawadizgû yên li Qisla Dêrsimê de me xwest rewşa heyî û pirsgirêkên li vê derê em ji serokê komeleya cemxaneyê ya bawadizgû Sinan Kırmızıçiçek hîn bibin. Belê, Birêz Sinan, hûn dikarin hinekî behsa xebatên komeleya cemxaneyê ya bawadizgû ji me re bikin? Belê, cemxaneya bawadizgû jî wekî gelek cemxaneyan xwedîstatiyeke komeleyê ye. Bawadizgû ji bo civaka Elewî navendeke bawerî ya girîng e. Her sal bi 10,000 kes tên serdana vê cihê pîroz. Axa Dêrsimê ji bo Elewiyan ocax e, civata enbiyayan e. Ji çar aliyê cîhanê canên me yên Elewî û yên ne Elewî tên serdana vê derê. Komeleya me ji sala 2022yan û vir ve xebatên xwe dimeşînin. Ev 5 salin em di rêveberiya komeleyê de bi jiyana li vir re ne. Em bi piranî alîkariya canên ku tên li vê de ra dikin hewcedariyên wan yên bingehîn pêk tînin. Em wek komeleyên din geran organîze dikin. Mînak li vir fedakariyek giran heye. Em alîkariya belavkirina wan dikin. Mînak em goştê ku ji aliyê mêvanên me ve bi dilxwazî tê hiştin bi canên xwe yên li gundên Derdorê û Dêrsimê belav dikin. Her wiha em diçin gund û navçeyan qurbanan belav dikin. Ji xeynê vê em bûrsan didin xwendekaran. Mînak îsal me bûrs da 38 xwendekaran. Her wiha xebatên me yên çandî, bawerî û civakî hene. Ji ber ku Dêrsim ji bo Elewiyan cihekî pîroz e, em li vir merasîmên cemî li dar dixin. Li vir her çiqas şert û mercên zivistanê giran be jî em cemên xizir pêk tînin. Ji gelek bajaran beşdarî çêdibin. Mînak par tevî ku 3 metreyan berfbariya jî me li bawadizgû bi tevlîbûnan sedan canî cema xwe pêk anî. Dîsa bi komeleya Elewiyên demokratîk re me çalakiyên hevpar pêk anîn. Me li salona konferansê ya şaradariya Dêrsimê komxebata pîran li darxist. Ji gelek bajarî pîr û dayîkên me beşdar bûn. Ev komxebat du rojan berdewam kir. Di roja sêyemîn de me li vê derê cema xizir pêk anî. Em bi canên xwe re di nava piştgiriyekê de ne. Em hewl didin xwe bigîn gelê xwe. Birêz Sinan, dwarê veguhestinê de çi pirsgirêk û zehmetiyên ku hûn dikşînin hene? Belê, bawadizgû li cihekî durî niştecihê ye. Berê ev cemxane piştî meha mijdarê dihat girtin û heta meha Nîsanê girtî dima. Lê ji dema ku em hatin rêveberiyê û vir ve em hewl didin vê dere vekirî bihêlin. Mînak di sala 2019 de li gel hemû zehmetiyan me li qada bawadizgû cem pêk anî. Beriya salên hefteyî pîrên me di mehên zivistanê de cema xizir li bawadizgûr pêk danîn. Elbet tengasî û zehmetiyên me hene. Ji ber ku li vir ji navendê zêdetir berf dibare. Di zivistanê de rêyên me nayên vekirin. Ji ber vê yekê em her dem pirsgirêkan dijîn. Em her tim bi rayedaran re hevdîtînan dikin. Ji bo vekirina rêyan em serlêdanên nivîskî dikin. Mînak bi qasî kilometreyekê dûrî bawadizgû Qereqola Qilkûyê heye. Rêyên wê bi rêk û pêk tên vekirin. Di vê rê vê dera jî werin vekirin. Em bi aliyê Dêrsimê re jî axivîn. Ji xwe ev der cihê baweriyê ye û divê bi vî awayî nêzik bibin. Divê werin rê vê derê vekin. Lê dîsa jî tevê hemû zehmetiyan em her sal wan rêyan bi derfetê xwe vedikin. Ev der cihê baweriyê ye. Rêyê nexweşxaneyê, rêyê gundan çan tê vekirin, divê rêyê bawadizgû jî bi heman awayî were vekirin. Birêz Kırmızıçiçek pirsgirêk û zehmetiyên ku hûn pê re rûbirû dimînin çi ne? Hûn wan çawa çareser dikin? An jî zehmetiyên we hene gelo? Belê, em wekî Elewî bi giştî di jiyanê de rastî zor û zehmetiyan tên. Pirsgirêk zêde hene. Ji xwe bi zagonî baweriya Elewîtî nehatî qebûl kirin. Statiya baweriyê ji Elewîtiyê re nehatî dayîn. Li jineyek ku bi navê Serokatiya Cemevî ku di çarçoveya Wezareta Çand û Turîzmê de hatibû vekirin. Wekî ku Elewî xerab be, di warê zagonî de jî Elewiyan nikarin bigirin binê ewlehiyê. Dîsa wekî baweriyên din nas nakin.
هر وها اسیمیلاسیون درسن اولی یه مجبوری به حمول لزاخواد دومه علوی جروجا دامزراندنا کوماری حتی نها به سالان لدی جیوه فراست تدکوشن یعنی راستی گلک ظلم و قتل عامان هاتن ده انجام ده پشتی داینا وان حمو بدلان علوی و گوهری هزکه ریخستن کری افجی و گوهری هزکه جواکی نهاد دمین داویده سازکرنا سروکاتیا جمعوی یا علویه ده بنگاه خود جهندور و رزاندن و پرچکرنا جواک و باوری علویانه یعنی داینا موچه انگو معاش جبو پیرین علوی تیواتیا غلام آنجی خدمتکارکی به معاش نها ام وی کی قبول ناکن یعنی علوی داخوازا پره کار جیران و آوه ناکن لی ام ما فی خواه یه وکف دخوازن ام ما فی خواه ین هم غلاتی بونا وکف دخوازن ام دوی قاده ده تیدو کوشن جبر وی کی جی ام وک جمخانه با دزگو و ها دفکرن داخوازن ما ین جواکی جی وک ریخستنا علوی دموکراتیکن ام لپشت فان داخوازان دسکنن یعنی دوی ستاتیا عبادت خانه جمخانه را بداین نها جبر کو امو صادف فکرن مخابن لوی ولاتی ام راستی گلک تشتین وک زخت گف و جزاکرنا سیستماتیک هاتنه برز کرمزشک دجواک علوی ده گلک پیکاته سازی و رخصتن هنه گلو دو چاره سرکرنا پرسکریکن و ها ده مروف دکاره بیجه نبونا یکیتی هیه ما او پیکاته این رخصتن کری نکارن تکوشنه که هفپار دیار بکن کو پرسکریک ورن چاره سرکرن بله مخابن وصاية جار حمو سازين علويان وجاغن علويان و حمو جواك علوي دفي واتي دا هفقرتي بن البته زوتر بسكريك بين شارع سركرن دي مخاطب هاتبانا قرتن وماف دي باطاب ناس كرن لي مخابن ام برجيمك وهارا روبرونا لفر ام بفراستك كو گندي خوا و علويتيا خوا دافرنا روبرونا ایجار مناکه هری احسان سرکاتیا مالا جمعی یا چاند و علویان آبکتاشی بفکرن دگلک مالین جمعی ده گلک کسین کو جخوره دبیجن پیر و ین کو ادعا دکن کو او اندام اجاغی نه مخابندنا و سازیبونه دبون و تنزلی مچه که کرنه برسینا پسکره که و بقای مقام قصه رهیه هون درباره ملک کماله جمخانه ده بونو برسوج روشا داوید چیه؟ دکی جان قناغه ده؟ بله گر هون لوی ولاتی براستی داخوازا مافان بکن خدمتا زینیتا دستلاتاریا نها نکن یعنی داخوازا ماف و آزادیا جواکک علوی بکن مخابن و راستی زخت جزا و گفانتین جبر وی که ما اف گلک تجربه کریه جبر کو ام خود ستاتویه که کمالینه ده کنترول را در باست بن لی دوان چند کنترول داوید ده تمی به جزا و جزاین اداری را ام رو دمینن البته مگود کو ام جزاین قبول نکن جزای وان براستی جی لدجی رزقنامه کاملین هینه من هری داوی بوالی را هفدتن کر مگود ام وی روشی قبول نکن و ام حموم ما فی خوین دموکراتیک بکار بینن البته جمره گوتن کو ام چاره سر بکن سوز دانمه پشتره اف جزا جاره کدن جمره را گهاندن مجی دا خوینه چاپه منه دا ما حمو پولتکاین زخت و جزا کرنه ین اف 2 سالن لدرس می پیکتین درخست هوله و را گشتیره را گهان لیمه خابن دان ایواره قیمقام نافچه به پارزوان خوره هاتن بر جمخانه با دزگو بچکن لولادریش لبر درگه وینه کشاندن و لسر حساب خواه یه مدیا جواکی جی وینه من بلاف کر و گفل من خوار و گوت از هزا دولت خواه نشانی و بدم البته ما اف یک برای گشتیره پارو کر ما لسر و گفه داخویانه یک زلال دا ما جحمور رای گشتیره را گهاند کو اما تجاری سری لبر گف و زختن بویرنگی نتوینن و اما حتی داویه لبر خو بدن حمو سازیان دن ین دموکراتیک حتی داویه برتک مزن نشاندان لمجلس پرساتن کرن ما درباره قیمقام ده سرلیدانا سوچ کر لیدما اف برتک دست بکر بیدنگ بون والی در کسر دکی
و پشتی هفته که داخوینه دا چاپمنی و گوت اف کومله به حوجه جمخانه دزگو باوا داگرد که البته کومله لسر ناو جمخانه و دمه لقضا سید رضا مبرسف دا و داخوینی والیتی به داخوینی به حقوقیه کو قیمقام کتیه و دشیره لعالیه دن مهدف نشان دادن چند روز پشت داخویانی والیتی و جاره لسر داخوازا والی و قیمقام کیای گند محمد علی گل جبو ام جوه داره در بکوین دوز وکر نهاجی سریل دستوردانا فیزیکی دانه یعنی بگف زخت و پولتکای جزا کرنه هاتن سرمه لینها پشتگیریک مزن و برتک مزن آگل درکتی هوله یعنی خودی فراسته که کلج پیریتی و علاویتی دور کتیه هیه جبر ویه که گر ام نخوازن اف در ببه جمعویا تونجلیه دوی ام همو لوی داره لبرخوا بدن دوی ام سازین خواه تسلیم فراستین پاشفرو نکن دوی واتهی ده بر پرسیاریا هر کسی هیه جبر ویه که ام لور همو مافین خواه ین دموکراتیک به همو هیزا خواه بکارتینن و تکوشین خواه دومینن بريس كرمسك لغوري قوتنا و يعني دولات لفيدري علويين خود آفرينه بله از مناك که داوی بدمتا جبر وی که نزیکی ما جمخانه گنده کلی هیه دی چاپا منه دشی درکت هوله قیمقام دبجه من او قاسی خدمت کر ورن جمع که بگرینن ام تماشا بکن مخابن لهمبری وی برزیه سروک جمخانه نکاره وینا خواه نشان بده یعنی والی قیمقام و بروکراسیا باجر جمخانه دخوازه کو جمع که پیک بینن و اوجی لسر داخوازا وان جمع پیک تینن برسنان لگوری باوری علویان ما هما وسا جخبر دبکو جمع پیک وره بله او نای کرن تشتاکی وسا نینه جبر وی که ام دبن هدف جبر کو نکارن وی که بما بدن کرن صدما سرکه یا کو ام راستی جزا و جزا کرنتین هلوستا مایه تیگیشتن و چالاکیا ما ین جواکی ین لوی درینه هر وها حساسیتا ما یا جبو پسکریکانه اف همو جبو سیستمین کو ام هدف دگرن صدمین روانه ام لولاتا کی وسا دجین کو والیک بتنی جسارت داگر کرنا و داره دخواده دبینه برسینان قیمقام آنجی والی بیک و هایش جه خواه به چوا دکاره و یکی بکه بله تشتی کو او حس و جسارت دای وان کمکه کسین کو اصل خواه انکار دکن و جه تفاق و باوری خواه دور کتنه جخواه او بخواه آلیگرین خواه دا آفرینه نها دکارن و جسارته لسر و کومی نشان بدن بفکرن من قد ندیتیه و نبیستیه کو نزکاتیه کوها لدجی مزگفت و دیره نشان دابن لیوی برزیه لجمخانه دکن جبر ویه که مبره جی دیار کر کو امی حتی داویه لبرخوا بدن اف در ناون دا باوریا میه ام زاروکن وی گلینه ما اف تشت لروی والی و قایمقام بخواجی گوت و چقاس دخوازن جزا بکن حتی همو هزا دولت جی بکار بینن و ورن ور امی لوی مکان باوادزگو خزمت بکن کس نکار وی داره لمقه خبکه و نکار ما جوی داره در بخینه جبر وی که امی ده چارچوبه وی چانده ده ریا خواه بدومینن امی بگیهینن نمشین پیش روژه زاروکین وی گلی هنه کل سر شوپا پیر سلطان سید رضا ظریفه و علی شیرانه جبر وی که امی شوپا وان بدومینن